Mine bugün Allah birsa jurnalistlarını jiyameli. Temli ettirip peremeş pişireriz Allah birsa. Gülnaz peremeş temli bulsun için en tüp ingredient nerse? Bismillah hamdaka. Yaratıp pişara gerek değil mi? Bismillah aytib pişiresin deyindir. Demlep başlayasın. Peremeçlerini bizge oşamasak da yarı, lekin Rizde Paşa Kurgaç'tan bu milli tarihqa yazıp koyatırgan resept irenip qolar işin bolsa da mında kelirge teyiş ekenini anlap keldik. İsenmisiz, hürmetli milletdaşlarыбыз. Siz milli riziklarыбызны ашарга яратасызмы? Әлбәттә яратасыз. Ә инде аларны әзерли беләсезме? Шәкшәк, пәрәмәш, эшпишмак гвәдияләрне. Күбебез әлбәттә аларны пешерә беләбез, пешергәнебез дә бар. Ләкин кайсы гына хуҗабикә ничек кенә пешерсә дә, һәрберсенең үз тәме, үз сере була. Ә менә бүген без сезне танылган ашсу остасы Резидә Хөсәйнованың ресторанына чакырабыз. Биредә ул журналистларны җыеп, аларга пәрәмәш пешерү серләрен өйрәтә. Әлбәттә, әлеге серләрне сезнең белән дә уртаклашасыбыз килә. Рәхим итегез, әйдәгез. Yigirmi 8 fevralda bizning Yunus Sabig'aning tug'an kuni. Şunun aydan indi fevral ayı bizning Dekada Tatarskiy nasionalniy kuxnya deyip alıp barabız indi biz ana. Bizning indi oş sularımızda gel tatar xalq riziklerini kirtip pişiremiz. Mine olay bizning indi birek üzünçelikli, o bit indi bütün dünyaga, bütün ilge tanıtkan bizning tatar xalq aşlarının şəxsi. Ol avullardan jıyıp nindi maturguna kitaplar çıkarmagan. En birinci tatar xalq aşların 80'nci yıllarda ol çıkargan. 80'nci yılda ol olimpiyadını, Мәскәүдәге olimpiyadını tatar xalq aşları bilə andagı kelgan qonaqlarını sıylagan. Ol bit Lenin ordenli şəxs. Nişe gittirip onu iske almıyorsun. Ol bit indi bizning dünyabızını, tatarlığımızını tanıtkan kişi. Tatar sözü tatar tiligine dibeytemiz. Tatar xalq aşlarısız tatar tilide tatar sözü de bulmayı. Mine bizim tatar tilimiz de bulsun, tatarımızın sözü de bulsun. Hem tatar xalqının aşları da unutulmasın ile. Mine men sizge endi hazır kamerni özüm basam. Onun için yılıtılgan set alan. Yerden pilot miyim ben? Yerden hazır peremeşini yazısız. Şuna süpüre salabız. Birer arpaşı şulay şeker. Bunu salabız. Mine salabız. Şulay süpüreni eritip bitireriz de ekrimine salabız. Yumurtanı salmıyız peremeşke. Mininden salıp da karavanım var, salmışa da karavanım var. Emme yumurta salmışa peremeşin kamerı şunday ne ola, küpürüp gide, yumuşak ola Kızlar bilesiz mi tağın nerse eytesin ki mene Bismillah'ını eytip, köngülünü bilip, her bir ının birtigine köngülünü bilsen şu vakitte rizikten bir ola. Bir gitik. Eye. Mene şunday yigitler basıp durgan beybet ola. Siz arabaya iyi gitik. Kul bilen bostan kamır. Dik katı bulmagan kamerın yasıyız biz anın kızlar. Dik katı bulmasın anın kamerın. Bir de üşüşlegen kıyafette böyle bir tutar şulay atıldı. Kızlar onların indi bir 50 gram sıyık may salabız. Mayını tutsalıra gerek mi peremeş kamerına. Biz anı sitten yine yasıyız. Sitten yine yasağından sonra bikten de bola. Şulay hazır minanı basıp bitiren. Hazır aşırı zindice sabır et. Hazır peremeşini yazıysa söyle. Eye. Şöyle şunun üzerindeki o şey. Ansın çamalar bizimle. Mızıldık kürçülerini kesiyle aşıp kabarsız. Benim üzerindeki o şey kim benim? Ben zırlattırım Rızak Hanım. Eye, davaydı.
Eyde güzel. Kubelep güllerge kunsa güller tivirelemiken Kubelep güllerge kunsa güller tivirelemiken Ulda mini savunganda kubelerim tügererim Asıl taşım sandığı açıp zırhap jiveremiken Ulda mini savunganda kubelerim tügererim Asıl taşım sandığı açıp Kamır kotırak bula Kamır biktemli bula. Hoppa. Hazır indi yartı saatga biz kamerimizni iyalitlarga qo'yamiz. Shu vaqtda endi biz endi itimizni azirlaymiz, itimizni ikki tapqir, it tapqir shasharamiz. Biz ana azirladik. Sizga qizlar ovursinmagiz. Tuzdan birishin ham endi so'g'anini soldik. Tilagan kishi sarimsoq da istayala, ammo biz sarimsoq istamadik. Yunus abi bizning sarimsoqni istamagan. Hazır endi pilmanga da sarimsoq istaylar. Yunus abi sarımsaqni onda da istamagan. Bizning kameramiz qabardi. Mana shunday minani sizga endi bek ortiq birchilib turmasi uchun tugaraklarga qo'ydik. Uning tugaragi bo'lirga tegish 50 gram. Mana har bir hozir kishiga olg'izali isharmi bittermi? Qizlar mana qarabgina qolg'izali. Mana bu tishga qamir qo'ygan tishingizgagina meni qo'yingiz. Mana shulay. Mana bunda. Bu tishga biz maylaymiz. Zaka bibi sulu karime. Nişik peremeş yasak bulamaz. Elini şıkkine, kurasın nişik tüvere gidip kapır diyeceğim. Bunlar şey yasakan var idi mi? Yok. Birinci tapka. Mine Zülfiye bilen yürüyen vakitte sütunun şağında Zülfiye'nin kolu parmakları şişken. Min işken tokmaş yaratan bey. Bir onun yanına kilgeç ufağa. Kamır şehirge turu kildi. Hem tokmaş kiserge turu kildi. Mine şundan beri ona bir 30 yıldan artık uzak. Mine bugün şekilde birinci tapkır oklav tuttum. Hem kamır şehirdim. Peremeşin işik bulur. Peremeşi temde olacak. Yırat kolut yiyen ne jiliğine deyip gitse de hoş temde ola. Sınap kararız Ya elbette. yarar. Mana shulay motor gina uzun yasaymiz qizlar. Mana bir barmoq bilan olamiz. 22-23 martaba shuni yasasangiz bitta temli peremesh bo'ladi. Hanım bu peremeşten ortası aşık bulurlar. Ochiq bo'la, o'rtasi ochiq qoladi mana. Mana bulay ittirib borasiz. Mana shulay bir barmog'ingiz bilan dektirasiz. Mana shulay motor gina ittirib peremeshni biklaysiz. Haliyeler alıkelle gülliken münakabe digen nerse tamam bir sırttayken bir şatıp tamır jiberse tüze alırmın iken Master klastan peremeş pişiru boyunca üzüne birer türlü yangalık aldın mı? Бик күп яңалык алдым. Önce яшерин батырын түгел, мин пиширирге, камыр ясарга яратмыйм, ләкин бәрәмәчләрне, бәлешләрне үзем ясарга яратам. Ләкин сирәк ясыйм, чөнки ясасам үзем ашыйм. Әйме, ашасам инде мине бөтенләй бер яратам, миңа ябышып кына кала. Бүген мин менә майда пәрәмәч пишергәнем юк иде. Әни пишергәнлегенә карап торган бар иде. Пәрәмәчне ничек итеп салырга икәнен, майга, аннан соң ишенә май салып торырга икәнен Солган әле майны. Әйдә менә майны менә шулай итеп ишенә салып торырга кирәк икән. Дөрес итеп, һәм аннан соң бүтән әйләндермәскә бик тәмле пәрәмәчләр килеп чыга. Gülnaz, менә бүгенге мастер класстан үзең өчен нинди яңалык алдың? Һәрбер эш яңалык булырга тиеш инде һәрбер эштә. Менә мәсәлән, күпме ит салырга кирәк икән шамалап. Ул артык күп булырга тиеш түгел икән. Күп булса пешеп битми икән. Менә ансы да белергә кирәк. Аннан соң аны 100 түбән салырга кирәк икән. Әйләндереп салганнан соң шулпасы эченә калсын өчен. Башка инде итле ягы белән аска әйләндерүләр Әйләндермәскә ярамый икән, чөнки майга шулпасы чыга да, май шартлый башлый, ансы да бар. Менә тәмле булгандыр дигән өметтә торабыз инде, хәзер шап карыйбыз. Колларны кулга тотынып гомер итәрбез микән? Кызлар! Hörmətli millətdaşlarыбыз, бүгенге мастер класстан biz генә түгел, siz дә үзегез өчен файдалы киңәшләрне алгансыздыр дип өметләнәбез.
Milli aşlarыбыз тәмле булсын, бәрәкәтле булсын, бергә булыйк. Бәхетле булсын,